pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Ljubljani, kjer se bo kmalu začela zadnja tekma 6. kroga prve slovenske nogometne lige Telemač. V Stožicah bodo nogometaši Brava, ki bi se lahko danes izstrelili na vrh prvenstvene lestvice, gostili lendavsko Nafto. In Tojčič, Dumančič, Sombor, Šenko. Šenko ima težave, Tučič in vendarle ni zadetka, pravočasen je bil Šenko. Stankovič, na levi strani je že visoko postavljen Jovan. Stankovič ga je opazil, Jovan, dobra podaja, priložnost za Bravo, Pečar do strela. Toda zgrešil je Martin Pečar. Jakšič išče Tučiča, krasna podaja, Tučič, še nevarno in gol. Bravo vodi z 1-0, 6. minuta srečanja, ni šlo v prvo, toda Milan Tučič je pričakal odbitek in prišel do drugega prvenstvenega gola v tej sezoni in skupno do 35. med slovensko elito. Kalno Kikis, v kazenski prostor, v priložnost in celo prečka se je stresla. In to terja svoj davek, pobere nekaj energije. Kalno Kikis, dobra podaja, priložnost za Nafto, odlično Matija Orbanič. Ostaja pri zidu 1-0. No, Nafta je po prejetem golu zdaj vendarle. Jovan osvojil je nekaj prostora, poskus dvojne kombinacije s Pečarjem, tu je Gašper Trdin. Dober strel z razdalje ima Trdin, Gašper Trdin, mimo leve vratnice Šenka. Odlično, Gašper Trdin, prislužil si je tudi aplavz tribun Stožic. Lepo za Gidada. Viktor Gidado ima zdaj znova ogromno prostora na desni strani. Viktor Gidado za Stankoviča, Jakoslav Stankovič, to da brani Sombor Šenko, ni še konec napada, Gašper Trdin do strela. Madžar med vratnicama Nafte pa znova na mestu. Izvrstan protinapad Šiškarjev. Trdin, dobra zamisel Gašperja Trdina, Španrik v kazenski prostor in gol! Bravo vodi z 2-0, Lan Hribar do prvenca med slovensko elito. V 74. minuti so Šiškarji podvojili prednost in če ne bo prišlo do nepričakovanega zasuka, bo Arnolova četa po današnjem dnevu na vrhu lestvice. Lepo Amadej Marinič, dobra podaja, Kadrič. Haris Kadrič je prišel do strela, Orbanič pa na mestu. Dumančič. Marinič. Kadrič. Dobro zdaj Kadrič za Salaja. Salaj! Mimo desne vratnice Orbaniča. Nevarno je bilo to predne zmage. To je bila tudi tretja domača tekma Šiškarjev v tej sezoni in zaenkrat še niso. Aleš Arnol, iskrene čestitke za zmago. Bila so sicer obdobja danes, ko je bilo gotovo nekoliko težje, ampak na koncu ste tekmo dokaj suvereno pripeljali do konca in slavili. Verjetno ste na fante zelo ponosni. Sigurno. Treba je v bistvu širše gledati zadevo in tako, kot sem večkrat rekel, tale mala skupina igralcev je odigrala že veliko število tekem in zato se morda pridejo tekme, ker ni tiste prave svežine, tiste prave igrivosti. Spet smo začeli zelo dobro, občutek je bil, da bomo dobro koristili prostore, ki jih je nasprotnik ponujal, potem smo preprosto bili preveč razvlečeni, nismo uspeli kompaktne formacije dobiti, nasprotniku puščali, da je v bistvu iz teh dolgih žog in osvajanja duela in drugih žog prihajal do priložnosti. Res, da je sprožil veliko strelov, veliko tudi, bi rekel, bolj nenevarnih strelov, ki jih je Orban z lahkoto krotil, ampak nismo povsem najdli, oziroma premajhna so bila ta okna, v katerih smo bili dobri, nevarni in pa hkrati tudi dovolj kompaktni in agresivni, da smo igro kontrolirali, ampak
tako kot sem rekel na začetku, sezona je dolga, ekipa ni vedno v idealni dnevni formi in zato fantom čestitam, ker v bistvu preprosto danes so na koncu prišli zasluženo do zmage. Prvič po slabih 3 letih je Bravo prišel do 3 zaporednih prvenstvenih zmag. Kaj vam to pomeni? Veseli smo neke stabilnosti rezultatske. Rezultat je na koncu vedno merilo in za recimo mlado ekipo je vedno pomembno, da je sposobna biti čim bolj stabilna, da je čim manj nihanj v igri. Mi želimo tudi kvalitetno imeti čim manj nihanj v igri, ampak tudi takrat, ko pride do tega nihanja, da lahko dosežemo rezultat, se mi zdi, da je to za nas izredno pomembno. Izstrelili ste se tudi na vrh prvenstvene lestvice. Gašper Jovan je dejal, da s fanti soigralci ne bodo delali nikakršne euforije. Kako pa je z vami? Boste kaj bolj pogosto pogledovali na lestvico ta teden? Ja, sigurno, pogled je lep, tako da pogledali bomo, ampak mislim, da nas ne bo zanesel, da smo odigrali šele 6 tekem, da za nami ni niti četrtina prvenstva. Veseli smo, da smo vstopili z lepim naborom točk, predvsem zaradi tega, ker smo letos prvič se predstavili v Evropi in priznam, da smo ogromno časa namenili temu, da smo psihološki bili tudi v prvenstveni upravi in jaz fantom čestitam zato, ker ta preklop, kot sem že večkrat rekel, ni lahek, veliko ekip plačuje ceno, mi smo pa poleg 4 odigranih tekem tudi v prvenstvu kazali stabilnost, tako da fantom res čestitam. Mr. Jožef Božik, today you showed some good elements, but at the end it wasn't enough for a point. What was missing and your thoughts on the game? Yes, what I see now is that the process what we are in is that our playing style, our game is better and better. We had a lot of chances, also crossbar, but now the next step is to make the balance, to reach the balance. With this performance, we have to reach a result also. And that's what I miss. We deserve more today, much more. I think we had the bigger chances, and we were also very good in possession and in every element of the game, as you said. So besides 4 defeats in a row, you believe that you are on a right way? Yes, result is sometimes not realistic about the performance, and of course we know that we have to build a new team. That normally these kind of mistakes, what we did today also before the first goal, for example, these mistakes happens in the pre-season, and then after a pre-season game we can corrigate it, and in the championship game we won't do these kind of mistakes what we did. But now because of the new team that we formed, this team 2 weeks before the start of the championship, now we make these mistakes in the championship games, and of course in this way we cannot win points. The result is still waiting for us, but I think if we continue like this, the result will also come. At the end of the week you will face Domžale. Probably this match will be so important for you. We hope so. It was today game. It was a performance what we can build on. Gašper Jovan, iskrene čestitke za zmago, 3. zaporedno. Da vas najprej vprašam, kako pogosto boste ta teden čekirali prvenstveno lestvico? Dejansko mi se sploh ne oziramo na to. Trenutno smo zasedli prvo mesto, ampak bilo je odigranih 6 tekem. Do konca sezone je še 30 tekem in gremo mi tekmo po tekmo, pa na koncu sezone, po tistem 36. krogu, bomo videli, kje bomo. Tom Klun, precej solidna predstava z vaše strani, tudi trener je pohvalil vas za opravljeno delo. Kakšna je bila tekma z vašega zornega kota in kaj je manjkalo za pozitiven rezultat? Ja, sploh prvo kot prvo moram čestitati ekipi. Danes smo nekako res začeli izgledati kot ekipa. Sploh prvi polčas smo povezali neke akcije, prevzeli odgovornost, začeli neke naše principe igre in tako smo si tudi ustvarili priložnosti. Zdaj pa na tem prvem polčasu je treba delati. Treba je povezati 90 minut v tem tempu, da bomo začeli nabirati pike, ko jih pa zdaj že krvavo rabimo.